Ngithe ake ngize nje ngizokhuluma nani since ngumuntu enemaziyo nani ngumuntu open ngumuntu ongenazi imfihlo isikhathi esiningi umuntu okhululekile nje ngaphakathi yabo. So obviously ezinye izinto mangabe zenzeka ngoba ngumuntu kuyenzeka mhlawumbe zingangiphathi kahle ngize ngicabanga ukuthi okay ngoba phela uBig Zulu lapha ekhona ngenxa yabantu kubalekile ukuthi abantu baphinde bazi ukuthi kwenzakalani yabo. Okokuqala nje ngizoqala ngihalelisele abafowethu bonke abawinile, ngihalelisele iFirst Lady yaseNkabi Record ulwa ngokuwina, ngihalelisele uGatsheni umfowethu ngokuwina indondo zakhe uyakudeserve, ngihalelisele naye umfowethu uMthandeni ngendondo yakhe ayiwinile siyamhalalisela, nabo bonke nje abafuthi abawinile siyabahalalisela. Angifuni nokuba mude kakhulu la, kunento ebeyilobe yenzeka but ngikhethe mhlawumbe ukuthi ayithi ngithule kunokuthi ngilo ngikhuluma because akungisi indawo ekugcineni lokho yabo. Kodwa ke kuloku ngize ngathi mhlawumbe inkabination ya deserve ukuthi ke ngiyinike ithuba ngiyitshele ukuthi kwenzakalani or kwenzakalani yabo. Futhi ngizokusho lokhu inkabination ngizokusho nje namhlanje kuphela, angeke ngiphinde futhi ningibone ngikukhuluma. Ngizokhuluma ngomfowethu uMthandeni ne, ngizokhuluma ngomfowethu uMthandeni mangabe naye ubukile ngikhuluma nje ngizele nje kuzophendula yena la kuphela. Anginanxa ngisho encane naloya mfo mina, anginaye nxa ngisho encane, asibona abangani. Umfowethu nje ngumhloniphayo osemculweni yabo, engihlonipha umsebenzi wakhe uyabo, ngoba even nanoma engifonela ecela ukuthi ucela ukuzosebenza nolwa wafonela mina straight wangicela. I know abanye beni bebazi ukuthi mina naye azizwani, but ngathi mina kunankinga mfowethu, if ufuna ulwa ngafonela e-office ngathi ngicela nithathe ulwani mhambise ayosebenza noMthandeni. Angisibona isidingo sokuvimba ingane ukuthi ikhule yenze izinto ezifunayo naye umfowethu uMthandeni ukuthi asebenze nolwa, asasingekho isidingo sokuthi ngimbambe. Even if mhlawumbe abanye bende they think asizwani, why ngamnika ulwapho if mina naye sasingazwani? It's because ayikho into personal kimi naye, uyangiunderstand. Ngokwazi kwami umfowethu ngiyamhlonipha, even noma ngihlangana naye emashowini siyakhuluma sixoxe sincoke, ngimtshele ngithi uyadelela kanje singcokele siphume lapho, you understand. So kungiphatha kabi ukuthi akhuluma amagama ukuthi mina ngangithi akuphumulwa engomeni, mina ngangithi ngavimbulwa kuma music video, ngamvimba ezo performer le emcimbini wakhe. Okay, angiqale ngaleyo ukuthi athi ngathi akamkhiphe engomeni. Lento ayishoyo ukuthi ngathi akakhipha engomeni ngayisho yes ukuthi akamkhiphe, but ngangishiso yini mawukhumbula iParis wayecula ngombayimbayi uMthandeni kwiParis, wayethi ngizokuthengela umbayimbayi kuParis, efake ulwa kuleyo ngoma leyo yabo. Ngase ngithi mina ngoba manje wena ngizothi usebenzisa ingoma yombayimbayi ngaphandle kwemvumo ye-office lethu noma lewona, awuyitholanga phela imvumo yokuthi wena uthatha umbayimbayi usebenzise ngendlela yakho, we understand. So manje if mina ngikunikeza ulwa wena umfaka kuleyo ngoma yakho ucula ngombayimbayi kuyo, it's more like saying mina ngiapprovile leyo nto leyo ukuthi wena uthatha ulwa umfake engomeni ecula ngombayimbayi ethi ngizokuthengela umbayimbayi. Ngizothini mina ioffice masebe ngibuza ukuthi hawu Zulu ulwa usefunani manje kwingoma ethi imbayimbayi ekubeni
bengazanga mhlambe bezokhuluma mhlambe newona or nenkabi record about or i-company kamkhaya wami uSjava wavele yena waculela nje ukuthi sengizokuthengela umbayimbayi wafaka ulwa ngase ngithi mina cha if umfowethu lengoma yakho izocula ngombayimbayi ngcono uyenze wedwa umkhiphe ulwa ngoba kuzothiwa imina oyivumile leyo nto ukuthi yenzeke ngoba uyitholanga wena iapproval yokusebenzisa lawo magama office so ngicela ukhiphe ulwa kuleyo ngoma umfake kwenye ingoma yakho not ukuthi ngathi it's umkhiphe umfake kwenye ingoma noma ushintshe lama lyrics athi sengizokuthengela umbayimbayi if ungashintsha ama lyrics lawa athi sengizokuthengela umbayimbayi then it's fine kulwa angaqhubeka but if wena uzocula ngokuthi sengizokuthengela umbayimbayi ioffice lizongibuza lithi mina ngivume kanjani ngimfake kanjani ulwa engomeni esho kanjalo it's more like ngiapprove so ngase ngithi kumfowethu mina buti ngendlela right ifuna ngangikhuluma naye efonini ngikhumbula kahle ngangisuka eSwaziland sikhuluma nje clean futhi kukuhle ngaze ngachaza even nakuyena ngathi buti lokhu ngikwenzela ukuthi bangabe sebekujahe emumva ngenxa yokuthi awatholanga ama rights ukuthi wenze leyo nto leyo but mawunolwa phakathi kwamina ngizongena enkingeni sekutheni yimo iapprove ukuthi ucule ngombayimbayi uqeda ufaka ulwa phakathi ngaze ngithi mina ngicela ashintshe ulwa amfake kwenye ingoma noma ashintshe lamagama athi sengizokuthengela umbayimbayi afaka amanye then ke bese beqhubeka nolwa so I guess into ayenza washintsha amagama lawa kambayimbayi basebenza iParis yabo yamnandi kwayingoma enkulu eSouth Africa sayithanda futhi sonke ngidlulileke kuleyo AS2 eyani okay AS2 eyomcimbi wakhe wase I think bebe celebrate ingoma yeParis or something AS2 into eyenzeka umfowethu uMthandeni akazange ulwaba mfowethu usayiniwe eze sayiniwe kune office not even uBig Zulu kune office not uBig Zulu yes mina ngumphathi wa inkabi record kunento eningi nami engingazazi ekunabantu abaqashiwe ukuthi bazenze ngoba bazazi kangcono kuno Big Zulu kune office elithatha ama bookings kalwa elenza yonke into for ulwa so now into eyenzeka lapha uMthandeni or whoever ngazi wakhuluma nolwa direct ngokucabanga kwami bakhulumisana bona mhlawumbe bavumelana ukuthi ulwa uzoza laba benza khona ishow yabo but now into iba sekutheni ulwa kufanele if uMthandeni emtshela leyo ulwa bese mhlawumbe etshela ioffice ashe officeini ukuthi cha uMthandeni ungicelile ukuthi ucela ngize emcimbini wakhe kuphi angithi uyayibona lonto leyo ebese ioffice lenzani ke lona lithatha lilokha idate le ulo uMthandeni ayicelile which is mhlawumbe ku wrong phela ukuthi yena akhulume nolwa straight kodwa ke if usekwenzakele kusuke sekwenzakele ulwa ashe officeini ukuthi uMthandeni ungicelile ngedate nje ebese ioffice lilokhi date libhale mhlawumbe eceleni kwaleyo date leyo ukuthi ngelanga eliso ulwa uzobe kuphi uyabo so that angeze ukuphazamiseka ulwa na kukhona nokuthi kuphume imoto etransport imhambisi udriver athole no ahambe no DJ wakhe because one thing ekumele nikwazi ulwa uno DJ uno driver na wonke umuntu omsupportayo ahamba naye amnikwe ioffice angithi uyabo so manje ulwa angazi ke noma wayemtshelile noma akamtshelanga but ioffice la lingazilutho
ngaleyo nto leyo. So i-office into eliyenzayo, because mhlawumbe usisulwa akazange akhulume mhlawumbe e-officeini ukuthi kunomcimbi, i-office liyaqhubeka mhlawumbe lithatha amanye amashow, lithatha amashow ebese kwenzeka ukuthi ulwa unomcimbi mosi mhlawumbe le kumthandeni, but now i-office alazi ngalo mcimbi loyo, lona lenzeni lithathe amashows lawa enzeni abhadala ama-deposit, enze yonke into, ebese lifika ilanga nangulwa uyathathwa bayahamba ke bayele emashowini abo njengenjwayelo every weekend, bahambele baye emashowini bayosebenza babuye futhi. Then ebese kufika ke sekuthi ulwa kafikanga kuphi eshowini kaMthandeni. Ubani obazi ngeshow kaMthandeni e-officeini? Akekho waziyo. So first thing efikayo ukuthuka uBig Zulu, ukuthiwa uBig Zulu uvimba ingane, Big Zulu uvimba ingane ayikhonanga ngemdletsheni ngenxa kaBig. Ngisuke ngingazi nix, ngisuke ngingazi lutho, ngisuke ngingatshelwanga nix, because mina ngihlezi ngisho ngithi if lwa kunezinto ofuna ukuzenza uyasho wena, then utshela i-office likhona ukuyibhala phansi leyo nto ukuthi ulwa ngesikhathi ngelanga eliso uzobe sendaweni kanje, so that ngelanga ngempela udriver wakhe nebus baphume ne-DJ bahambe baye lapho mhlawumbe umfowethu uMthandeni ababize khona bayojabula babe bonke, aqhubeke nje yonke into ibe right. But now mina as uBig Zulu ngisuke ngingazilutho, ngisuke ngatshelwanga lutho. Ngine-office nami engibhukhwa kulona, nami abafowethu bayazi, abafowethu enginokubenzela ama-favor. Ufonela mina Big Zulu, umfowethu bengicela uzongisiza ngelanga eliso. First thing engiyenzayo ngiyafona e-officeini ngisho ngithi bafowethu kunomfowethu ongicela ukuthi ngizomsiza ngelanga eliso, ngicela nikwazi lokho, nikubeke nje kule date le. Bakubeke ngempela ke date ukuthi hayi uBig Zulu ngelanga eliso khona umuntu ombizile kuphi uzoqala khona, whatever shows amanye abawathathayo, even if ishow leyo ayibhadali because it's no ama-favor ekugcineni, you understand. Even if ayibhadali then ngihambe ngifike ngenze lento engiyoyenza, like izolo bengile emcimbini oJazz, ilonje oJazz elikhulu in Danhauser, bengishilo ngathi ngelanga eliso ngizoyosupport abafowethu babhala phansi, uyabona. So inkinga kufana khona umfowethu omunye futhi obefake ulwa ensukwini nje, umfowethu ke mina ngiphile naye isikhathi eside, bemfakile ulwa kumcimbi wakhe. Mangihlangana naye ku-event ngiyambuza ngithi webhuti, ngibone ulwa kwi-event yakho, ukhulume nobani about ulwa njengoba ezoza ku-event yakho? Wathi hayi ngikhulume naye direct. Futhi ke ngibizwe uyulwa, wathi ulwa mphathi wozobona. Ngithi ngibonani? Ozwa ngidonsa ngesandla saya, I think behamba ngebus, umfo loyo wangihambisa khona. Mayefika wafika khomba iposter, wathi hayi bo bheka bangifake ku-poster. Ngani mina hawu bakufake ku-poster kanti nikhulume kanjani? Ngase ngibuza kuye umfowethu, bhuti ukhulume nobani ngoba ulwaye ku-poster? Wathi hayi ngakhuluma ngathi hawu wena lwa ukhulume nobani? Ubatshelile naye office, because yinto ebalulekile. Hayi ukuthi utshela uBig Zulu, ukhulume office, inkabi record ne-office elikhulu futhi. Ubatshelile naye office ukuthi umfowethu ucelile ukuthi uzomenzela ifavor. Hayi angibatshelanga. Ngase ngisho ke kubhuti ngathi mfowethu nansi into eyinkinga ke la. You see njengoba wena ukhulume nolwa, ulwa akashonge e-officeini. E-officeini bathatha ama-shows ngoba batshela ukuthi i-date le isese free. Bathatha ama-shows. Lifika ilanga le event yakho, ulwa uze kuthiwa uperform eCape Town, ulwa uze kuthiwa uperform eThekwini kuphi. Akasakhonanga ukufika eshowini yakho. Kanjani? Ngenxa yokuthi bese bookiwe kwezinye indawo, nina anizange nifake i-date yenu e-officeini. Hayi kuBig Zulu, e-officeini lenkabi record. So ulwama sengasafiki, first thing enenzayo nini?
hayi uBig Zulu uvimba ingane, Big Zulu uvimba ingane ayifikanga kuphi. Akusiyi, angazi lutho mina. Into engishoyo ukuthi ukube idate beyibhalwe officeini phansi ulwa bezofika noma kanjani lona leyo. Bezofika noma kanjani but ngoba beyingabhaliwe phansi abayirepotanga eofficeini. Not ku Big Zulu ayirepotwa ku Big Zulu, ireportwe office. Ebese office libhala phansi ukuthi ngalelilanga ubani uzobe kuphi. Angaze ngibe nenkinga mina nalezo zinto lezo. Abafowethu bomaskandi ngiphile kakhulu mina nabo. Maskandi ngilalele kakhulu, ngiyahlala futhi nenkabi zomaskandi eside isikhathi sixoxe. Kwayena umthandeni mina angina naye ngithi mangihlangana naye sixoxe sincokole ngiphume kuyena. You understand? So zonke izinto akhulumayo angizazi kwakuthi ngenaphi kuzo, ubese ngiza kwe music video. Neyo music video angiyazi. Angaze ngitshelwe ngomusic video weParis mina. Mhlambe ngisho ioffice, ungabuza eoffice, akekho noyedwa wazi ngomusic video kaMthandeni. UMthandeni benayo ulwa. Bagcina nje kuba ngazi kwenzakalani phakathi kwabo bobabili, kwalahlekelana icommunication mhlambe phakathi kwabo boyi2, but angazi lutho mina. UMthandeni wakhona ukungifonela esacela ulwa ukuthi eze studio, nami ngafonela umfowethu ngathi ngicela uthatha ulwa umhambise studio. Benza ingoma emnandi, benza ingoma yeSouth Africa, yonke South Africa yayithanda ingoma yankulu. Kodwa mase benze ezinye izinto zokuthi kunamashow kuphi bese ngasangitsheli ukuba uMthandeni wafonela mina ngqo wathi Big Zulu bengicela ulwa ezemcimbini wami nini. Mina first thing ebengizoyenza bengizofonela ioffice ngithi bafowethu uMthandeni lapho ucela ulwa ukuthi ucela ulwa azomeseka emcimbini wakhe. Ebese ke ibeyibhala phansi ngelanga imoto ithathulwa no DJ bakhe uEve kumele ahambe nolwa baye emcimbini kaMthandeni, kufike kuperformwe kube mnandi, ulwa abuyela hamba yosebenzela kwezinye indawo. Angithi uyayizwa lona. Naku music video same thing, ukuba umfowethu uMthandeni njengoba khona ukungifonela mhlambe esacela ulwa afona athi Zulu mfowethu sishutha music video ngelanga eliso, bengiyokhuluma naye ulwa nangu uMthandeni uthi ucela nishuthe music video ngelanga eliso. Ebese mhlambe ngibatshele eofficeini ngithi uMthandeni uthi ucela ulwa ngelanga eliso bayoshutha music video. Office benzeni balokhe leyo date leyo ukuthi ulwa ahambe bampreparele whatever kumele ayiprepare for music video, ahamba yoshuthela music video. But ayikho into engiyaziyo mina as uBig Zulu ukuthi umulwa bekuno music video akafikanga ulwa kuphi, ulwa bekune show kupha. uBig Zulu akazi lutho. uBig Zulu ne office elirana lezo zinto lezo, elenza zonke lezo zinto, even nakimi ngqo abafowethu mina, even abafowethu, even umfowethu uGatsheni bengiyile kumcimbi wakhe le kasilakhe wangifonela direct. First thing ayenza fonela Big Zulu mfowethu ngiyacela ngathi akakunankinga qhawelami awuthi ngichecke neoffice, fonela ioffice idate kanje kwenzakalani, bathi hayi sese open ngathi lokhani date ngizobe ngiyise emcimbini kaGatsheni. Whatever amashow enwathathayo asenze show ukuthi amashow engizokhona ukufinyelela kuwona, but umcimbi ozoba phambili umcimbi kaGatsheni, ukuze angathi umfowethu uGatsheni mayecela ifavor kimi sengiyasuka mina ngiyathula ngithi okay mfowethu akunankinga, ngingalitsheli ioffice. Ioffice izothatha amashows kaBig Zulu, ifike ilanga lamashow uBig Zulu thi uye Cape Town, Big Zulu yaku Big Zulu eZimbabwe, Big Zulu angisafikanga emcimbini kaGatsheni, abantu sebephoxekile kodwa bengikhona ku line up. You understand? Even kwamina mangabe ungibhuka sine office enkabi record. You understand? So into za Ndlunkulu ulwa noMthandeni angizazi. Umfowethu ngakhuluma naye mina esafuna ulwa saxoxa, even indaba yeParis bekwenzakalana ukuthi ngathi ulwa kaphumi.
uyalazi iqiniso lokuthi ngathini. You understand? Unali uyalazi iqiniso lokuthi ngathini. Why ngisayixoxa intende saze sabonisana ngam explainela ukuthi kungani ngisho njalo. You understand? So understand mangabe umfowethu ese vela khulume ngegama lami ngabhlungu ngakhulume nje hey Big Zulu this Big Zulu ngivalele ngakunekulwa ngenhliziyo emhlophe wayosebenza naye namthuka nagcina la nifuna khona nenza ngendlela enifuna ngayo. Ubig nami nangithuka nenza izinto zeni nobabili ni communicate noyithuno lwani ngangifaki ningalifaki office mase izinto zenzeke wrong ngendlela yenu. You come back into Big Zulu. Mina, I take care of all. I take care of ama artists asenkabi record. Wonke umuntu osebenza enkabi record mina ngiyamnakekela. Ulwa ulapha ekhona ngenxa yokunakekela. Uxolo ulapha ekhona ngenxa yokunakekelwa. Umdu lapha ekhona ngenxa yokunakekelwa. Zonke lezi ngane ngithathe phansi ngakhula nazo ngenxa yothando ukubonisa uthando. Ngazenzela yonke into ayikho into engingabenzeli yona. Ezingane ngiyabenzela yonke into. Yes, they happy, but drive imoto bathile makubo because of inkabi record, not to Big Zulu nje eyedwa. Inkabi record ine team. Inkabi record ine team ebhadalwayo leyo team futhi. They get paid bayabhadalwa every month. Inkabi record ino driver inabantu abasa angazi lutho ngama computer mina. Kunabantu abasebenza eofficeini. Nabantu abasebenza ngama bookings. No driver, no DJ. Kunayo yonke into engabi record. And bonke labo bantu they get paid. Ezinye izinto angizazi, ezinye izinto azikho emandleni nami. Angenzi yonke decision for ama artists asenkabi record. Kune office elenza ama decision inqumo. Ukuthi lezi ngane zibe right. Ukuthi ulwa abe right empilweni. Kusenkabi record kwi-team yasenkabi record ukuthi let them fight for ama right wakhe. Ekugcineni kungathiwa ulwa walimala la, ulwa kanikezwanga lokhu, ulwa waba khona. UMthandeni kwathi kumele ayohlala phansi ne-office about ama split Paris. Waya wahlala nabo but wathi ucela kuze mina e-office. And mina no, but mina angidingeke office because into zama split namba abantu base officeini yiba basenzayo. They have to take care of yonke into kalwa. Uyabona ama artists asenkabi record wathi yena cha ucela ngibe khona. Ngamhlonipha ngadriver ngaya khona ngafike ngahlala futhi naye phansi. Safe sakhuluma yonke into wagonyuluka nje naye ngendlela efuna ukukhuluma ngayo. Sakhuluma kwamnandi yonke into baphuma bevumelene baqhubeka ke futhi wadila neoffice naye waletha abantu bakhe badila neoffice lethu. Kwa right kwa clean yonke into. So I don't understand sometimes mangabe eseqhamuke sefaka igama lami esekhuluma ngegama lami kabuhlungu esethi uBig Zulu wenze lokho. uBig Zulu ibuzana music video weParis kuBig Zulu. Ngingenaphi mina kuma music video ama Paris ngoba ngazi lutho kwa office alazi lutho music video weParis. Mina bengawujabulela music video weParis. The song was big, isenkulu namanje bayayithanda abantu. We understand. So why ngizovimba lokho? Ngavuma abantu bazuthi mina nayazwani, ngavuma ngathi akahamba ayosebenza noMthandeni. Namhlanje yena lo muntu loyo mina okwami nje ukwenza sure ukuthi ingane zi right. Isine office elikhulu, office elenza yonke into, elirana yonke into for ingane. Not ukuthi everything indlula ku Big Zulu, everything indlula ku Big Zulu. Kune office nami ngi-artist okokuqala enkabi record. Enye into ekumele niyazi, ngi-artist okokuqala nami enkabi record. Ngiyabhukhwa ngithatha into ngise officeini, e-office ke mangabize kimi straight ngise office. Ngiyabhukhwa nje straight. You understand?
Yes, bakhona abasithukayo la bakhulume the way bethanda ngakhona. Abanye abantu vele phela lento yama social network le ibenza babona ngathi bakhona ukwenza yonke into bazasithuka nje bakhuluma uma ithanda bakhulume the way uzobona nama video azobenziwa la kusasa ngalento engiyikhuluma la. Abanye sebekhuluma behlaziya umuntu ahlaziya into engekho hlaziya into engekho sekuyisikhathi eside ngilo ngibuka abantu behlaziya la ulwaka afika ngakuphi sekuthiwa uBig Zulu kuyahlaziwa ayikho leyo yekani ukukhulisa whatever lento yeni yama numbers ngamagama ethu wrong. You understand musana ukuyenza leyo nto leyo yabo. Kodwa nje ngishoyo mina abavweti inkabi i-record company clean ingane zi-right ziyasebenza whatever ofuna i-artist ekugcineni it's not just about imali ezingishilo ukuthi if ucela i-artist ukuthi niyazana kune friendship phakathi kwenu uyacela ukuthi hayibo ngicela ubani azongisiza akube se-ofisini phansi kubhalwe phansi ukuthi ubani ucele uStallion mhlawumbe ukuthi uStallion ucela azomeseka kuphi ama artist ayasekana ke hamba uStallion aye khona lapha yoseka lelo artist lelo kube mnandi nje abuye futhi aphumulele kube right. You understand akusiyimi othatha inqumo ngokunye angithathi inqumo mina but yonke into ayibe se-ofisini. Office libalekile mina ke ngine office ke mina elenza yonke into mangabe ukhulume noBig Zulu uBig Zulu thatha into ayise officeini so singeze ukuphazamisana ngithi kumele ngiye emcimbini kabani mhlawumbe kaGazi le kuze sekuthiwa uBig Zulu akafikanga. Why? uBig Zulu i-office lakhe limthathela ama-show ifault kabani kaBig Zulu because uBig Zulu akalitshelanga i-office ukuthi uzobe yoseka i-artist kuphi. You understand? So nje bafowethu iloko nje bengifuna ukusha ngazi noma mhlawumbe khona ngishile kwake kwashiwo umfowethu uMthandeni anginayo ngisho encane inkinga nalo mfo mina ngisho encane ngiyazazi ezami izimpi ngiyazazi futhi ukuthi ngizilwa nini ngokwazi kwami anginayo inkinga noMthandeni anginayo nje ngisho encane siyamjabulela unayo ingoma iParis beyinkulu kakhulu nengoma yakhe ikushi inkulu kakhulu is doing well ama numbers futhi it's a good thing ukuthi umaskandi uyakhuphuka uba ufika kule level okuyona njengamanje. We understand abafowethu ogatsheni they doing good ubani oyazi ukuthi umaskandi uyoke ushaya amakhanda ngale ndlela but now siyakubona. So now sekumele sikhuleke nangokomqondo siyeke ukulobe silandelana nanezinto sibanga nethambo elingenanyama asikhuleni ngokomqondo kwezinye izinto. We can't ulobu uzoxabana noBig Zulu uthi uBig Zulu uvalele bani khula ngokomqondo khula iba more business minded understand ukuthi uyibrand manje. We understand uyibrand inkabi record ifike lapha ikhona bengazi ukuthi mina nguBig Zulu ngasheshe ngabaleka esikolweni ezinye izinto angizazi so I needed ukuthola abantu abahlakaniphile abazokwenza lento engiyifisayo ukundlula mina. You understand nginomfowethu Leroy lapha yana ugijima la emumva khona oluvo ngine office labantu abenza izinto ezingihlulayo just to make sure ukuthi yonke into yenkabi record i-right. Abayaziyo inkabi record bazokutshela ukuthi cha yonke into i-right. Ingane zakhile makubo zakhiswa yini i-discipline ekhona inkabi record i-office yonke into ihamba ngomthetho all right.